Enye yezinto ezenza ukuthi kubize ukutshala mhlampe ngingabala zibe 5. Number 1, ukubiza kwabomanyolo noma sithi ama-production cost. Number 2, ukungabi nolwazi lokuthi wenzani. Number 3, ukuqala kakhulu ungenayo i-experience. Number 4, abasebenzi abavilaphayo. Number 5, ukubiza kwama-assets lawa owasebenzisayo ukuze utshale. Kodwa njengomlimi into ongayenza ukuze umelane nalezo zimo noma uzame ukuthi utshale ukhule and then ube profitable, uqala kancane. Qala kancane ekutshaleni, ufunde ngolwazi kanjalo ukhule. La kufanele uthenge khona ogandaganda kungcono ubaqashe ngoba wena ama-production cost noma la ama-cost ama-assets ayehla kanjalo. Sizoqhubeka sibheke iy'ngqinamba esibhekana nazo singabalimi abasakhula eNingizimu Afrika.